Oke, dari datang dia kolega sira hutu asur mau faleo how do tornel gama sores. Ya se saung idane how se lori te botira atau kunisi konava mobile applicação registro Saudi elektronikonya. Nebe Ministério Saudi lança ona iya samana hira liwa. Iya se saung idane ite botira se bahare o insama kita botira se descarga download mobile applicação idane no insa atau usa mobile applicação idane ka função sera mak iya husi mobile applicação idane. Mai tare amutu. Oke, dia. Idane hawa tu do botira ne telefono nebe hau liga ba iya ekran ka pantalla laptopnya itu buat ciri belahare ne telefono mobile application mak idane RSETL asole kepada itu buat ciri hare. Oke i nyese musas ne mabe mora kata tuhan wa halor la itu buat ciri atau hatene kunsa itu buat ciri bela descarga ka download mobile application idane mai bahare amutu. Oke, itu buat ciri belahare idane iya Play Store ne somos aplikasi sira siluk Facebook, YouTube, WhatsApp, kasi download aplikasi RSTL iha ne kerek RSE iha nabas itu buat ciri belahare. Oke, ini sisa iha ne iha Play Store RSTL ini itu buat ciri belahare quando iha logo Saudna Family itu buat ciri belahare descarga ka download. Iha ne haunia descarga tiona hing located ba fale iha haunia screen telepono nia buat ciri belahare hanya iha ne. Oke. Seita download dia mobile aplikasi ini ne itu buat ciri belahare iha ne ba quando ni aktiva na hita nia Android itu buat ciri belahare quando itu buat ciri login ni sesai hanya sene iha logo Ministério Saudi iha logo RTL iha ne hakerek RSETL Registro Saudi Elektroniko Timor Leste iha ne username no password atau hatete mai tu cira kata bahirak nebe hakarak asisu ba iha mobile application idane nia tenke registrado ona iha sistema Saudi na família sistema registro elektroniko mak idane to cira latene idane kare kita buat cira registro ona hirak nebe usa Android registro ona iha idane itu buat cira bele asisu hetan user o password para bele hetan asisu ba iha mobile application idane. Agora eu vou exemplo idane vai tu cira para belahare usa user ne ami kokodet nia user itu buat cira baya fasil dari Saudi sira personal Saudi sira say fo itu buat ciranya user no password idane mak itu buat cira user 632 strap espera 632 strap 010 57 956 57956. Oke nya password mak idane 702. Oke atau tiba itu ciri kata user dan password idane unico ema idane ihanya user numero ne keta lane sang ema siluk unico ema ide iha numero unico ida nomos password ne ema ide idaknya hanya sama sitnya user o password iha Facebook ide idaknya. Oke agora itu vera login. Oke agora itu tamana ba iha plataforma RSTL-nya, mobile aplikasinya.
ihane itu buat cirvelare iha feature ka iha modul hira namak selesai o apresenta ela itu buat cernya iha RSTL ini itu buat cirvelare appointment, medical journal, vaccination certificado vacinania, prescripção, ai moro. E a neta vou circulare, a mitad da modul fonida, CIZK, Centro Integral de Gestão Crise, e a ne vacina report. Itu vou circulare, report vacinania. Oke. Iha kosong idane hawa tu kuliah diretamente dit kunaba CIZK modul idane CIZK tambah sai tamu modul idane honi objetivo ba família hirak nebe kamalak hirak nebe maka karak halo viagem husi dili ba município ou husi município mai dili claro que ba hirak nebe iha Android ita hamusu mobile applicação atu resolve problema nebe agora itu buat cirare ema iha aglomeração bo iha Centro Integrado de Gestão Crise naba ema butuh malu ita tem tempo pandemia ita lare ona distanciamento social ita tem ketak balum mai bele ko positif covid balum lai ida seluk bele transmite dan virus bahaya seluk fali ho idane ami hanoi ketak ita bele resolve ituan laos hotu mai bele resolve problema ituan ba ia assunto siranebe ita hare hansa exemplo in hautemi aglomeração nebe acontece iha sintente gestão crise nia parte oin naba nebe sira halo registração atau husu pedido ba iha município iha feature idane coba cira beda hare hal klik ini coba cira beda hare Oinsa ita halo pedido ba iha município ou si município mai iha dili yani itu bocor berare apply halo appointment application status itnya oinsa scan QR code na ita hamus para itanya atur rada segurança sira iha ponto controlo fronteira entre município sira heng halo scan net itanya QR idane kode idane para bela haten kata kita buatnya status negativo o hetang aprovado ona husi Centro Integral de Gestão Crise para bela halo viagem agora estamos si processo de primeiro apply apply ini itu buat ciri hare data travel data viagem ni banhira por exemplo for exemplo asni kita buat si halo viagem iha dia 24 por exemplo ba iha município por exemplo Bocau ema nanghira nang ida razão será visita família por exemplo visita família ou status urgente yes urgente kita buat bele submit agora kita buat bele submit oke si kita buat submit agora kita buat belare itu buatnya pedido bahia Bocau pedido tama yang menang ide visita família kita buatnya tes swab test CPN hela kita buatnya aprovação CPN hela ihane profissional sir nebe serviço ya pilar 3 pilar 3 nebe ia Centro Integral de Gestão Crise automaticamente ia sistema bela hare ona ita bocernya pedido refere por exemplo hena hau loke terus aplikasi hau exemplo sa staff de serviço ba hau hare oh ia senior naran saudi na família ni agora halo el pedido atuba iha município yani ami se loke to cervel hare oke
Ami halo appointment itu buat banghira mak kita buat bele mai halo tes swab. Kini ami login pronto. Ami tahu departamento OPD. Pois tes swab itu buat bele sira bele mai ia data aban 22. Ia horas mais ou menos tuku sana lores ia dader. Mai halo tes swab o swab test. Swab test. Oke, ini am save. Automaticamente kita buat nos punya status emosi ini. Kata ya itu buat siranya telepono emosi kata itu buat sira belhare data 22 horas tu kesano racing ida itu buat mai ya CJK ya CCD di halo tes swab. Oke. Buat sira belhare ya ne informasi site na. Então aplicação status ni site buat sira belhare oh aban hau tengki halo swab jam 11 oh horas kesano racing ida. Orene itu buat sira bahen depois de halo tes swab itu buat sira bele hand te uma itu buat sira resultado se bele sai pois resultado sai se buat sira bele haredet usi mobile applicação ne rasik. Oke, hena ba karek itu buat siranya resultado tes sai senhor sarna família tes swab pending hela ba ia naba se te buat ni resultado mak sai mai mak negativo profissional sira nebe serviço ia pilar 3 se tal negativo te buat ni status kata kita buat hetan aprovação ona atalo viagem yani hetan aprovação di halo viagem pois save. Idane hatu dekat itu buatnya tes swab negativo, senhor sai na família, sente o número referência então tidak distan kredinya. Itu buatnya kode oin, kemudian itu buatnya username magne, sai na família, mane tes negatif aprovado. Iane itu buat cervelare, fali itu buatnya telefone, cek faliknya buatnya resultado, status, aplikasi status. Kata kita buat tes swab ni negativo no aplikasi status kata kita buat aprovado ona o de vele halo viagem. Ok. Por exemplo, kita buat Bahia ponto fronteira, colega, lortok telefone ba ita koko halo scan. Por exemplo, kita buat cira halo viagem Bahia ponto ya fronteira na ba polícia tanya maluk segurança o karek ya pessoal saudi rumah mak serviço ba heng futi kita buat halo itu sana família nah sana siapa ya toh ya oke oke agora se te vai ponto entrar sire yen ba polícia nebe serviço ba ponto senhor polícia dane nya serviço ba nya to scan kita buat nya kode dane atau kita buat hetang aprovação na kasidap nya hing klik dit iya si jeka nya baiha scan QR kode ini nya sedit bahaya kita buat di telepon yang sini nya scan sai yang sini senhor sai na família 2 kita buat nya swab test negativo no kita buat hetang aprovação tiana bele halo viagem. Então, la persiatan bahas surat tahan, senhor polisi tem que ler itu buat ni surat tahan ida tem que cek ida tambah acontece agora rau barak ma e acontecimento katak balong halo falsificação ba dados, falsificação ba resultado swab test. Então, ne hamusu problema liutan ba iha autoridade ba iha nomos ba itu buatnya an rasik. Ida ne se hatu do maita katak tebot seguro itu buat nya dados la duplica ita buat diusi proses neve dia
no atau kita aprovechamos la ona complicado hanesan bye oning to ihenedit ita se malu fala ia tempo selo o vídeo selo. Obrigado.